Lijep pozdrav svima, evo nas u predzadnjoj, 11. video lekciji o Aristotelu. Na redu je epistemologija ili gnoseologija. Kako doći do spoznaje, kako doći do znanja. Prema Aristotelu dva su koraka. Prvi korak je apodeixis. Ta grčka riječ predstavlja put k znanju, koji počinje istraživanjem. Vršite istraživanja, vrlo ste znatiželjni, dolazite do nekih rezultata ili pretpostavki u gorem slučaju. Da biste pretpostavke potvrdili ili rezultate dokazali, morate prijeći na drugi korak, a to je demonstracija, pokus, eksperiment. Kad se slože misli sa stvarima, dobije se istina. O tom sam pričao u jednoj od prethodnih video lekcija o Aristotelu. Kaže Aristotel da nije čar spoznaje znati tu spoznaju, koliko znati njene uzroke. I zato je on cijenio ljude koji su znali uzroke svojih spoznaja, mnogo više nego one koji su samo nešto znali, a možda nisu znali objasniti. Piše u Gatrijevoj Hrestomatiji da je Aristotel više volio znanstvenike od običnih ljudi, baš iz tog razloga. Oni ne samo da su znali da je vatra vruća, oni su znali objasniti i zašto je vruća. Prema tome, Aristotel više voli one koji znaju i zašto, a ne samo što. Nije znanje znati, već je znanje dati. Možda vam je to već netko od old school profesora i rekao. Aristotel je također volio takve ljude, koji su svoje znanje znali dati, a ne samo znati. Džaba vam svo vaše znanje ako vi to ne znate nekom izložiti, ako vi to ne znate predavati. U jednoj od video lekcija o Sokratu spominjao sam indukciju kao metodu spoznaje, koju je Sokrat zagovarao. Aristotel je bio otac logike. I naravno da je i on tome davao na važnosti. Osim indukcije, isticao je i dedukciju. Ako se sjećate, indukcija je metoda spoznaje prema kojoj od neke detaljne stvari idemo ka općoj spoznaji. Dedukcija je suprotan proces. Imamo neki opći pojam, sužavamo, dok ne dođemo do detaljne spoznaje. I upravo je Aristotelov apodeixis primjer deduktivne spoznaje. Istražujemo gomilu stvari, imamo previše pretpostavki oko nas. Spajamo, razmišljamo, mičemo, da bismo došli do jedne konkretne spoznaje. Od svih onih teza i pretpostavki mi smo došli do jedne detaljne konkretne spoznaje. To je dedukcija, to je apodeixis. Apodeixisom ne mogu se dokazati jedino aksiomi. Možda ste se s tim pojmom sreli u srednjoškolskoj matematici. Aksiomi su tvrdnje koje ne trebaju dokazivanje da bi bile istinite. Što će vam dokaz da je 2 plus 2 jednako 4? U Bogu je sadržana sva mudrost. A mi tu mudrost spoznajemo indukcijom i dedukcijom. Pa što je onda život? Što je onda ovaj svijet? Nego ukupnost svih indukcija i dedukcija. Indukcija nam je potrebna za opće spoznaje, a dedukcija da nam te stvari budu jasnije. I toliko za ovu video lekciju. Koristio sam se udžbenikom Borisa Kalina, Povijest filozofije, priručnikom za pripremu ispita iz državne mature iz filozofije Dunje Marušić-Brezetić, udžbenikom Tomislava Reškovca Filozofija, te filozofskom hrestomatijom Povijest grčke filozofije Williama Keitha Chambersa Gatrija.